Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje u-like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo kwezemidlalo osukinikelwa namhlanje. Ngulethele-ke laphana-ke i-update mayelana-ke nomdlali oyi-middle fielder laphana-ke kwi-club yaKwaZulu Natali laphana-ke i-Richards Bay FC laphana-ke uLindo Kuhle Zikhali oneminyaka ewu-21 engathi-ke insizwa ngathi-ke isishintshile i-agent ebekade engaphansi kwayo. Njengamanje-ke uLindo Kuhle Zikhali ekuthiwa-ke usemanejwa laphana-ke i-agent ebizwa ngokuthi-ke Lupus Sport noma ngithi-ke LUPUS Sport. Leyo agent iphethe-ke abadlali abafana-ke noSamkelo eKabini ogijima laphana-ke kuyona-ke iMolde FK yalaphana-ke eNorway, kanjalo-ke noSiviwe eMagidigidi ogijima kuyona-ke laphana-ke iBeerschot VA yalaphana-ke eBelgium, bese kuba uKamohelo esebelebele ogijima kuyona-ke laphana-ke iOrlando Pirates, okwenza kube nethemba elokuthi-ke mhlambe if esengaphansi kwayo-ke le agent impela-ke amadlelo aluhlaza engase-ke emqhamukele noma inene mhlambe singase simbone egijima-ke kuma-clubs amakhulu la kwi-Betway Premiership esingabala-ke oKaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns kanjalo ne-Orlando Pirates. Kwazise impela-ke umdlali onekhono ngendlela isimanga. Simbonile-ke laphayana-ke ekora laphayana-ke i-Richards Bay FC ibhekene nayo-ke i-Orlando Pirates, nalapho-ke iscore okwaphetha ku-2-2. Impela-ke ukhombisa khona ukuthi-ke umdlali impela esingambona egijima kuma-clubs amakhulu la kwi-Betway Premiership. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwevideo elandelayo, nisale kahle.